Amato 25 y'ubucuruzi atwara peteroli guhera kwa kane amaze kwambuka inyanja ya Hormuz, bikaba ari umubare munini cyane ugaragaye wanditse amateka guhera mu kwezi kwa kane. Amakuru atangazwa n'ikigo gikurikirana ubwikorezi bw'amato niko cyabitangaje cya AXSM Marine. Ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani bemereje ku masezerano yibanze yo kongera gufungura iyo nzira y'ingenzi. Urujya n'uruza rw'amato y'ubucuruzi rwongeye kuzamuka rugera ku rwego rwo hejuru. Inshuro imwe byabaye kuva intambara yatangira ni ku 18 y'ukwezi kwa kane, ubwo Irani yafunguraga by'agateganyo iyo nzira y'ubwikorezi mu gihe cy'amasaha make cyane ikongera ikayifunga. Iyo bavuga gufungura amato y'ubucuruzi muri Hormuz, ntibishaka kuvuga ko hari urugi cyangwa icyambu runaka gifunze cyangwa gifunguwe nk'uko bimeze ku butaka, ahubwo muri rusange bivuga kugabanya cyangwa gukuraho inzitizi z'umutekano n'iza gisirikare zabuza cyangwa zigatambamira urujya n'uruza rw'amato. Muri izo nzitizi harimo n'ubwoba bwabwo. Mu buryo bw'ukuri gufungura Hormuz wabishyira mu nzira eshanu zumvikana neza, ni nacyo cyabaye Irani yakoze. Icya mbere bakoze ni ugukuraho ubwoba bw'intambara cyangwa se ubwoba bw'ibitero ku mato y'ubucuruzi. Amakimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani kandi agakoreshwamo ibitwaro biremereye na drone, n'ubwoba bwinshi ku mato y'ubucuruzi atinya kunyura ahantu hashobora gutera ibyago, kuba amato yafatwa cyangwa se akaraswa. Ubu noneho rero havuyeho ubwoba, ubwato buratambuka n'icyizere cyinshi ko budashobora kugabwaho ibitero cyangwa se gufatirwa bugashimutwa. Icya kabiri ni ugufungura inzira y'ubwikorezi, ibyitwa safe passage. Ibihugu birebana n'iyo nzira bishobora kwemera ko amato anyura mu mutekano mu mazi acungamiye ibyo bihugu, hagashyirwaho umurongo runaka w'itumanaho n'amasezerano yo kurinda ubwato. Icyo wamenya ahangaha ni uko mu nzira y'amato kimwe n'indege agenda avugana n'abashinzwe kuyarinda, ubwo agashyirwa ku itumanaho. Iyo rivuyeho amato ntiyakomeza. Icya gatatu ni ukugabanya cyangwa se guhagarika ibikorwa bya gisirikare bishobora kubangamira ubwato. Reka dutange urugero: kugenzura amato ku gahato, kuyahagarika, kuyasaka cyangwa se kuyafatira. Ibi ngibi byahagaritswe rero. Iyo bihagaritswe urujya n'uruza noneho ruriyongera. Icya kane ni ukwemera inyandiko z'ubwishingizi n'iz'ubucuruzi amato aba yitwaje, noneho akemererwa gutambuka no gukora neza. Iyo inzira ifunzwe, ubwato bushobora kutaraswa cyangwa se ngo bunatambamirwe n'ibindi byago ibyo ari byo byose, ariko inyandiko ziherekeza ibicuruzwa n'ubwato bwabwo zishobora kwangwa n'abashinzwe kugenzura inyanja, cyangwa se ubwato bw'ubwikorezi bugacibwa amafaranga menshi kugira ngo butambuke mu gace runaka. Mu by'ukuri ni icyo gufungura bivuga amato akongera akagenda. Hari no kugenzura amasezerano ya gisirikare cyangwa ya diplomasi ibihugu byombi bifitanye. Niba uvuye mu gace kemewe aho ubwato buturuka naho bujya, kenshi na kenshi hari amasezerano ibihugu bigirana, ni nayo Amerika na Irani bagomba kugirana mu kutabangamira ubwato bw'ubucuruzi, kandi bombi bakemeranya yuko yaba aho ubwato buvuye naho bugiye byose ari ibikorwa byemewe, kandi ko mu nzira z'ubucuruzi izo nazo zifunguwe. Muri makeya, gufungura Hormuz bivuga ko inzira y'ingenzi y'ubucuruzi bwo mu nyanja isubiye mu mutekano wayo usesuye ugereranyije n'uko byari bimeze mbere, ku buryo amato ashobora kunyura muri iyo nzira nta bwoba bukomeye bw'intambara cyangwa kugabwaho ibitero cyangwa guhagarikwa cyangwa kwangwa kw'impapuro z'ubucuruzi ubundi ziranga ubwato n'ibicuruzwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarananiwe burundu kugenzura uriya muhora wa Hormuz, kandi Amerika yarabyifuje biranga bya burundu. Ibyo ntibivuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidafite igisirikare gikomeye gishobora kugenzura neza ariya mazi no gutanga uburenganzira ku bucuruzi. Ntabwo ari cyo bivuga, ahubwo kugenzura Hormuz birenze imbaraga z'igisirikare gusa. Iyi ni inzira y'inyanja iri hagati ya Irani na Oman, kandi irafunganye cyane ku buryo uruhande rumwe rwayo rwegereye cyane Irani. Biha rero Irani ubushobozi buhambaye bwo kuyihungabanya no kuyigenzura mu buryo butaziguye binyuze ku nkombe za Irani. Irani ishobora gukoresha misile rutura ziturutse ku butaka, ishobora gukoresha drone cyangwa se ubwato butoya bwihuta bugaba ibitero, ishobora no gushyira mine mu nyanja. Ibyo byose byagira ingaruka ku mutekano w'ubwato butwara ibicuruzwa. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuga yuko ziyashyize ibirindiro bikaze bya gisirikare ngo zibungabunga ubwato, drone, misile n'ubwato bw'intambara bwa Irani biba bituruka hafi, ni ku nkombe neza, n'ubundi ibyo ngibyo byakwangiza umutekano wo mu nyanja. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite amato yo mu nyanja n'igisirikare gikomeye kirwanira mu mazi muri kariya gace, ariko ntibashoboye guhindura ukuntu icyo gice giteye mu bya geography, kandi ntabwo bashobora gukuraho burundu ubushobozi bwa Irani
ko guhungabanya iyo nzira. Kugira ngo rero inzira ibe ifunguye ibe nyabagendwa mu buryo bwuzuye, bisaba gukuraho mine zo mu nyanja zatezwe na Iran mu gihe runaka, kugenzura ubwato buto bushobora gutera ibitero bitunguranye ndetse no kurinda inkombe za Iran. Ibi bintu Amerika ntabwo yabyisukira, kubikora ubwabyo ni intambara idashobora kurangira kandi yateza akaga muri kariya gace. Iran kandi n'ubundi ntirwana nk'igihugu gisanganywe igisirikare gikomeye cyo mu mazi, ahubwo ikoresha uburyo bwitwa symmetrical warfare, no gukoresha ubwato buto, misile rutura kandi zihuta, no guhungabanya uburyo bwari bwo bwose bwo gutuma amato atambuka buri santimetero. Bituma nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashobora kugira imbaraga mu ntambara isanzwe yo mu mazi, ariko ntibashobora kugenzura buri santimetero kare y'amazi yose ng'ibitekanye ubwato butambuke. Ikindi kandi ikibazo cya Hormuz gifite ishingiro rya politiki n'ubukungu. Icyemezo cyo kwifungura cyangwa kwifunga kigomba kugira ingaruka ku biciro bya peteroli ku isi yose, kikagira n'ingaruka ku bukungu bwinshi bushingiye kuri umurongo w'ubucuruzi. Ni niyo mpamvu igisubizo kirambye atari imbaraga za gisirikare gusa Abanyamerika barabibonye, ahubwo ni diplomasi n'amasezerano hagati y'ibihugu birebwa n'ikibazo. Mu mibare ya nyayo, imbaraga Iran ikoresha mu kurinda umuhora wa Hormuz si z'igisirikare cyane, ahubwo ni bwa buryo twavuze bwa symmetric system cyangwa warfare. Ikoresha abantu benshi n'ibikoresho byinshi by'uruvangitirane ku mirongo myinshi itandukanye, harimo no kugaba ibitero by'ubwiyahuzi, gushyira mine nyinshi mu mazi zimwe zirimo. Iran niyo nyine iza ahantu izo mine zigiye zitabye munsi y'amazi kandi zikuntu zabangamira amato y'ubwikorezi. Ariko si nibyo gusa, kubera ko Iran ifite n'ibikoresho byinshi by'igisirikare aho mu mazi n'ubundi byabangamira ubwikorezi. Uko abahanga mu by'intambara babigaragaje, Iran ifite abasirikare bashinzwe ibikorwa byo mu nyanja bari hagati y'ibihumbi 20 na 25 kandi bo mu ngabo z'impinduramatwara zirwanira mu mazi. Abangaba rero imbaraga zabo nyinshi bazishyize mu kugenzura uwo muhora wa Hormuz. Nta nubwo arabo gusa, imbaraga nyamukuru si abantu gusa Iran ifite, ahubwo inafite amato yihuta yitwa speedboats ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 3, ashobora no kubarenga. Anga akoreshwa mu gutera no guhangayikisha amato manini yose y'ubucuruzi. Muri aya mato harimo amato 100 ateye ubwoba yihariye y'ingabo z'impinduramatwara zirwanira mu mazi. Anga ashinzwe kurwana ahantu rukomeye no guhagarika buri kintu cyose gitambutse mu mazi Iran itagihaye uburenganzira. Ibikoresho byo ku nkombe nabyo ni ingenzi. Ahangaha twavuga nka bateri za misile zishinzwe ubwirinzi bw'ikirere. Bivugwa yuko izi bateri zirinze urugabano rwa kilometero 120 kugera kuri 300 ku rugabano rw'amazi rwo mu nyanja. Hari kandi ibikoresho byinshi by'ubwihisho byakoreshejwe mu kurunda mine zo mu mazi aha muri Hormuz. Abasesenguzi bavuga yuko Iran yaba ifite ububiko bwa mine ziri hagati y'ibihumbi 5 na 6 zose zakoreshejwe buhoro buhoro aha mu mazi zitabyemo. Ikindi gikomeye cyane ni uburyo bwo gukoresha ibi bikoresho byose. Iran ntabwo ikeneye kohereza ingabo nyinshi icyarimwe, ahubwo ishobora gukoresha amatsinda mato matoya, small boats swarms, misile rutura ku nkombe, drone n'imyitozo yo guhungabanya systeme zigenzura ingendo nka GPS jamming. Ibi rero bituma no mu gihe ingabo z'Abanyamerika ziri muri ako karere zashaka kugenzura buri gikorwa cyose cyo mu nyanja, ariko Iran iracyafite ubushobozi bwo kugenzura no kwangiza iyo systeme, kabone nubwo bakoresha system ya GPS jamming gusa, amato agatangira guhondagurana imitwe cyangwa se kuyoba andi akanyura inzira itarabugenewe. Mu mibare, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite imbaraga nyinshi kurusha Iran n'ibintu byumvikana mu kurwanira mu mazi, mu kirere n'ibindi bisigaye. Kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gikorwa cyose cyo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ikigenzura hakoreshejwe satellite, ariko Iran yagiye yubaka imbaraga ntoya irazitandukanya hirya no hino, ntiyazegeranya. Zifite ubushobozi bwo guhungabanya inzira yose yo mu mazi ku giciro gito cyane. Guhungabanya buri nzira byahenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni niyo mpamvu abasesenguzi benshi bavuga yuko kugenzura iyi nzira kuri Amerika byagoranye cyane. No gupima buri santimetero yose, ukamenya ahantu umusirikare wahagaze naho ubwato bwawe buri, ko nabo ubwabo batari mu kaga ko kwicwa. Mbere y'uko ubushyamirane bwongera kubyuka n'umutekano ukaba mubi, uyu muhora wakundaga kunyuzwamo impuzandengo y'amato y'ubucuruzi agera kuri 70 n'ijana buri munsi. Hari tankers cyangwa se amato manini atwara peteroli n'amato rusange atwara ibicuruzwa. Ahangaha urujya n'uruza rwari rusanzwe kandi ruhamye, umutekano wari ntavogerwa.
Cyakora nanone Iran yahoraga burya yikanga ko hari umuntu ushobora guhungabanya uwo muhora ikashyira imbaraga nyinshi. Mu gihe cy'intambara n'ihungabana ry'umutekano muri kariya gace, yaba hagati y'Amerika na Iran cyangwa ikindi gihe haba ibitero runaka, imibare y'amato ahanyura buri munsi ahita agabanuka cyane. Ubwa mbere ibitero bigitangira, amato yaragabanutse agera kuri 40 ku munsi avuye ku mato 100. Amato rero yagiye agabanuka buri munsi uko ibitero biba byinshi n'ubwoba bwo kugirirwa nabi. Ibi bintu byatumye amato amwe ahindura inzira, andi arahagarara burundu kubera ko ubwishingizi muri iyi nzira ntabwo bwari bugitangwa ku mato kandi buba buhenze, kandi uretse no guhenda nta buba buhari. Nyuma y'amasezerano y'ibanze MOU yasinywe ku wa gatatu, urujya n'uruza rwatangiye kongera kuzamuka buhoro buhoro, ntabwo rurasubira ku murongo nk'uwa mbere. Amakuru aheruka yashyizwe hanze n'ikigo gishinzwe ingendo zo mu mazi cya Access Marine agaragaza yuko ubu ngubu buri munsi harimo hatambuka amato 25. Ubwo kandi yashize iminsi 2 gusa amasezerano amaze gusinywa. Birumvikana ko amato akiri hasi cyane, ariko nanone ni impuzandengo itanga icyizere. Ntabwo birasatira amato yanyuraga ahangaha mbere y'uko intambara yaduka. Gusa ibi bigaragaza yuko bikomeje gutya isoko ry'ubwikorezi rishobora kongera gusubira ku murongo mu minsi iri imbere. Icyizere cy'ubucuruzi muri iyi nyanja kizashingira ku mutekano. Gutanga garanti z'uko Hormuz igomba kubifunguye si ikintu waho ubwishingizi bw'100%, gusa ni icyizere gishingiye ku bwumvikane bwa politiki. Iyi MOU yagaragaje yuko Amerika na Iran bashobora gukora akantu gato gusa inzira ikongera ikaba nyabagendwa. Mbere y'intambara Hormuz hari yanyuragamo amato ari hagati y'120 n'130 ku munsi umwe. Byari impuzandengo isanzwe kandi abantu bamenyereye y'ubucuruzi. Urwo rwego rwaragabanutse cyane, nta garanti y'ubucuruzi yari hari mu ntambara. Imbogamizi zabayeho no kuretse n'intambara, uyu muhora wakoresheje ubwawo nk'intwaro yo kurwana. Amasezerano akimara gusinywa bwa mbere, amato 3 manini atwara peteroli yahise atambuka. Nyuma yaho baza kubarura amato 15. Uyu munsi tuvugana nyuma y'iminsi 2 hatangiye gutambuka amato 25 ku munsi. Kuba amato ataragera kuri rwa rwego rwa mbere ni bikigaragaza yuko hakiri inzitizi z'umutekano ku mato menshi y'ubucuruzi, ariko nanone kuba byaravuye kuri 0 cyangwa se ku mato 3 ya buri munsi ni bigaragaza yuko hari icyizere ko wenda hashobora kongera kubaho ibyitwa full reopening cyangwa se gufungura mu buryo bwa burundu. Kubijyanye nuko Iran ishobora kongera gufunga inzira y'ubwikorezi ya Hormuz, nanone mu buryo bw'amategeko mpuzamahanga Iran ivuga yuko yemerewe gufunga cyangwa gufungura, kandi ko ariyo igomba kugenzura ubwikorezi bwo muri aka gace. Mu buryo bwa gisirikare, Iran iracyafite ubushobozi bwo guhungabanya inzira mu gihe gitoya, mu masaha cyangwa se mu minota runaka, ntabwo byayigora. Ikintu yakora kandi kiyoroheye cyane no gushyira mine nyinshi mu mazi y'inyanja, cyangwa kurasa ku mato, cyangwa se guhungabanya systeme zikoreshwa mu ngendo z'amato nka GPS. Bituma rero Iran igifite ubugenzuzi bugera ku 100% ku kivuzo cyayo mu gihe cyose politiki yabangamirwa cyangwa se amasezerano akangizwa. Kubijyanye n'icyo Amerika ishobora gukora kugira ngo uyu muhora ukomeze gukora neza, nuko Amerika yagabanya ibikangisho kuri Iran no kubahiriza ibyumvikanywe muri MOU byitwa Freedom of Navigation Operations, korohereza amato y'ubucuruzi gutambuka no kuvanaho amato y'amaherekeza y'intambara. Hari kandi gusenya ibikoresho bya gisirikare byabangamiraga ubwikorezi, urugero nka misile zashyizwe hafi aho ngaho zireba muri Iran n'ibindi. Ariko ikibazo nyamukuru kiri aho ngaho nuko ibi byose byongera amahirwe y'intambara. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zirakoresha uburyo bwo kugenzura neza amakimbirane kugira ngo intambara itongera ikarota ubucuruzi yahoze yifuza ko bufungurwa bukongera bukifunga. Muri make, nubwo hari amasezerano ya MOU, ntabwo hari garanti 100% z'uko Hormuz igiye kongera gukora mu buryo bwuzuye. Cyakora hari icyizere. Biranashoboka cyane ko buri kintu cyose cyandikwa muri amasezerano icyaherwaho bwa mbere kubangamirwa ari Hormuz kubera ko yabaye intwaro y'intambara hagati ya Iran n'Abanyamerika. Umubare w'amato manini 25% ku munsi uwonyine mu gihe bitahinduka ntushobora guhindura mu buryo bwuzuye 100% ry'ibyo isi ikeneye kubikomoka kuri peteroli. Ariko nanone uyu mubare ushobora gusobanura neza urwego rw'amakimbirane rugenda rugabanuka muri iyo nzira y'ubucuruzi. Twabivuze twanabisubiyemo kenshi ko amato anyura muri Hormuz ari hagati ya 20 na 30% bya peteroli icuruzwa ku isi inyura mu nyanja. Ni hafi 1/5 cy'ingufu zose zibikoreshwa ku isi zinyura muri uyu muhora. Iyo rero tuvuze ngo hari amato 25 yahanyuze mu gihe cy'umunsi umwe,
nyamara hashobora kunyura amato hagati ya 80 n'ijana buri munsi. Mu by'ukuri byumvikanisha yuko hakirimo ikinyuranyo, amato ahanyura aracyari makeya. Ni impuzandengo ya 27% y'urujya n'uruza rwo muri Hormuz. Icy'ingenzi rero ntabwo ari uko amato atwara peteroli akiri makeya, ahubwo no kwibaza niba nibura uyu mubare w'amato uzaguma kuzamuka uko iminsi igenda yicuma kuva kuri 20% kugera ku 100%. Mu yandi magambo, birumvikana ko amato 25 ku munsi atakemura 20 cyangwa 25% bya peteroli yose ikenerwa gukoreshwa ku isi, ahubwo ikibazo ni urujya n'uruza rukiri hasi cyane ugereranyije no ku bintu byari bisanzwe mbere, kandi rukaba rudashobora kongera kuzamuka mu gihe ibiganiro bitameze neza hagati y'abafunze Hormuz. Kuzamuka k'umubare w'amato anyura muri Hormuz bishingira ku bintu byinshi. Ikiguzi cy'ubwishingizi kubera amakimbirane kiracyari hejuru cyane. Ni nayo mpamvu bisaba igihe runaka kugira ngo amato ave kuri 25 atangire kuzamuka kugera ku mato 120 nk'uko byahoze mbere. Mu by'ukuri icyizere kiragaragara, ariko amafaranga y'ubwishingizi amasosiyete ntabwo yemerewe ko bari make cyane, bituma rero ubwikorezi bubangamirwa. Icya gatatu ni icyitwa political signals. Ni ukuvuga yuko amasezerano ya diplomasi yatangiye gukora ariko akiri hasi cyane. Aramutse akomeje gukora rero nk'uko byahoze mbere, byagabanya ubwoba, hanyuma inzira zigafungurwa, amakompanyi y'ubwishingizi akemera ko amato ashobora gutambuka hariya yishingiwe. Ibi byose ni ibintu byiza, ariko hari uruhande rukomeye: kubahiriza neza ibikubiye mu masezerano ya MOU, ku buryo nta n'isasu ryakongera kumvikana bigatera umutima mubi abanya-Iran kongera gufunga uyu muhora. Ingaruka z'uko umuhora wakomeza kwiyongera ziri ku rwego rwo hejuru cyangwa se urwa nyuma, premium. Impamvu nuko n'uyu munsi ibiganiro byari biteganijwe mu Busuwisi hagati ya Amerika na Iran byasubitswe, nyamara byasubikijwe nuko intambara igikomeje muri Liban. Ikintu Iran ikomeyeho cyane cyuko agahenge kagomba kuba ku butaka bwa Iran na Liban, ibiganiro bigakomeza. Ibintu byoroshye cyane kumva nuko ukuntu inzira afunguwe mu buryo bw'ako kanya amasezerano akimara kuboneka nako akongera gufungwa by'ako kanya, kubera ko mu kwezi kwa kane ku itariki 18 Iran igeze gufungura uyu muhora mu gihe cy'amasaha 24 gusa. Icyizere cy'uko Hormuz igomba kongera gufungura bya burundu, amata kongera kwanyura ku rwego rw'100% agatanga 20% bya peteroli isi yose ikeneye, ntabwo kirajya ku rwego rwa nyuma. Ubundi buri munsi Hormuz inyuzwamo utugunguru miliyoni 20 kugira ngo twese dukwirwe n'iyo peteroli. Uyu munsi rero ntabwo turagera kuri miliyoni 4 z'utugunguru twahatambutse mu gitondo. Iyo mibare iracyari hasi cyane, ntishobora kumanura igiciro cya peteroli itugeraho ku isoko. Niba ibintu bikomeje kugenda neza, amato yo muri Hormuz akaguma gutambuka hatari imbogamizi za gisirikare, abasesenguzi bavuga yuko hagati y'ibyumweru 26 wenda isoko rizatangira guhumeka, igiciro cya peteroli kigasubira uko cyahoze, buhoro buhoro ubwishingizi bugatangira kugabanuka. Ikibazo gihari nuko buri kintu cyose kibaye kigomba kugira ingaruka kuri uyu muhora. Iran yari bizi neza, biteganijwe yuko nta gihindutse mu mezi 2 kugera kuri 4 ibintu byaba byamaze gusubira mu buryo ku masoko mpuzamahanga, igihe nta kintu namba cyakwangiza uyu muhora mu bijyanye n'ubwikorezi. Muri makeya, nubwo ibintu byagenda neza uretse ko bitanitezwe cyane, peteroli ku isi ntabwo yasubira ku murongo mu minsi mike nk'uko byumva ngo Hormuz irafunguye. Biteganijwe yuko ari amezi hagati ya 2 na 6, hari naho byagera ku mwaka bitewe n'agace runaka, kubera ko inzira z'ubwikorezi ziratinda, kandi nanone bisaba ibintu byinshi kugira ngo peteroli ive mu gace ka Hormuz igere ku masoko mpuzamahanga naho turahangaha. Icyo abantu bagenderaho cyane nuko Amerika na Iran baguma kugira ubushake bwo kumvikana, kabone n'ubwo ibibazo byaza cyangwa ntimumvikane ku bintu runaka, ariko principe z'ubucuruzi zo zikagumaho nk'uko Amerika ibyifuza. Imboni TV, imboni ya rubanda.